Dobar dan, dragi gledalci. Evo nas ponovo na YouTube kanalu Direktno život. Ja sam Dragiša Ivilja. Hvala vam što pratite naš kanal. Danas imam čast, kao i uvijek, da razgovaram sa gospodinom profesorom doktorom Bojanom Dimitrijevićem. Sa Bojanom je uvijek interesantno razgovarati jer imamo da čujemo mnogo dobrih stvari, mnogo interesantnih i da naučimo nešto. Pa bi ja krenuo možda od nekog prvog pitanja, da prokomentarišete bivšeg šefa, savjetnika, u stvari šefa Pentagona, pukovnika Douglasa McGregora, koji je upozorio Vašingtonu velikim posljedicama koje su neminovne ukoliko dođe do zaplene ruske imovine. Govoreći da je to velika zamka za Ameriku ukoliko ne analiziraju i neanalizirano uđu u tu akciju, kao što je bila slaba procjena sankcija prema Rusiji, zaplena ruskog novca bi prouzrokovalo oslobađanje udjela u američkim državnim obveznicama zemalja vlasnica tog novca, kao i da će mnoge države prestati da čuvaju svoje rezerve u bankama Amerike. Ovo je dobar savjet, ja mislim, međutim, ja tražim vaš komentar. Da, Douglas McGregor je svakako zanimljiva ličnost. On je bio pukovnik američke vojske i kažu da je bio jako dobar u logističkoj pripremi određenih američkih operacija. Tako da, evo, komentarisao je i neke teme koje su više ekonomske, ali su važne za tu neku stratešku poziciju Sjedinjenih Američkih Država. I zapravo Douglas McGregor je komentarisao ono što se već dešava kod zemalja, uslovno rečeno, juga, što se dešava u BRICS-u i s obzirom na porast interesovanja prema BRICS-u i na kraju krajeva ono što je govorio i Putin u svom intervju, a to je da preterano korišćenje dolara kao ekonomskog oružja protiv drugih zemalja zapravo može Amerikancima da se obije o glavu. I tu sad ima nekoliko problema. Prvo, američki spoljni dug je u enormnom porastu. On je sad, kažu, više od 34.000 milijardi. To je znači granica od 120% BDP-a. To je izuzetno visoka zaduženost. Inflacija u Americi nije visoka, ali postoji. Te kamatne stope, referentne kamatne stope federalnih rezervi, njihove centralne banke, su nekoliko puta podizane i ukazuju na opreznost u vezi sa rastom kamatnih stopa i inflacije, ali istovremeno ne podstiču u dovoljnoj meri privredni rast. To su sve, znači, neki problemi s kojima se američka privreda suočava. Porast spoljnog duga, pored korišćenja dolara kao sredstva političkog pritiska, značajno smanjuje poverenje u dolar. I proces dedolarizacije je sada brži nego inače. Negde, iako je smanjivanje uloge dolara i kao platežnog sredstva i kao sredstva rezervi i kao transakciono sredstva bilo u porastu, ono što se dešava, znači, poslednjih 2 ili 3 godine kako traje specijalna vojna operacija u Rusiji, pokazuje da je proces dedolarizacije 3 puta brži u ove prethodne 3 godine nego u periodu od prethodnih 20 godina. Inače, taj proces dedolarizacije, generalno govoreći, je neminovan u onoj meri u kojoj kineska ekonomija sve više postaje dominantna svetska ekonomija. Znači, to su sve neke okolnosti. I sada, naravno, jedna od važnih stvari to je da mnoge zemlje, to je bio jedan paradoks, mnoge zemlje u razvoju su posle velike ekonomske krize 2008. godine povećale količinu svojih deviznih rezervi. Devizne rezerve su rasle prvenstveno da bi lakše mogle da izdrže eventualne špekulativne udare na njihove valute i da bi mogli da izdrže u slučaju smanjivanja priliva stranog kapitala, da ne bi došlo, znači, do valutnih kriza i do urušavanja finansijskog sistema, kao što se to desilo za zemljama Dalekog istoka u periodu 1997-2000. godina. I sada, uprkos tome što je kriza rasla, devizne rezerve u dolarima su se povećavale. To je period 2008-2012.
Kako su se devizne rezerve povećavale? Pa tako što su se kupovale američke kvalitetne hartije od vrednosti. I one su naravno bile nominovane na dolare, nosile su vrlo malu kamatnu stopu, ali su i zemlje poput Kine, Indije i mnogih drugih zemalja, znači koje su sada i u BRICS-u, Brazila, Argentine, zemalja juga, Rusije u krajnjoj liniji, kupovale američke hartije od vrednosti i na taj način zapravo svoje devizne rezerve pretvarale u taj oblik sigurnosnog čuvanja. Međutim, u situaciju u kojoj vi koristite dolar kao sredstvo za političke i geostrateške igre, postoji opasnost, znači, da vaš novac bude blokiran, da devizne rezerve, kao što se to desilo, kao što se sada delimično dešava sa Rusijom, kao što se desilo sa Bolivijom, kao što se desilo sa Iranom i tako dalje. I od tog trenutka gotovo sve zemlje počele su diskretno, manje ili više, sporije ili brže, da se oslobađaju dolara i da se oslobađaju deviznih rezervi koje čuvaju u obliku američkih hartija od vrednosti. Međutim, to je znači istovremeno proces koji zapravo s jedne strane urušava poverenje u američki finansijski sistem, a s druge strane znači dedolarizaciju i smanjivanje, dodatno smanjivanje ekonomske moći Amerike. Šta se znači može očekivati u narednih 10 godina? Dramatični rast spoljnog duga Amerike i unutrašnjeg duga, dalja ubrzana dedolarizacija. Zemlje BRICS-a već ulaze sa alternativnim sistemima plaćanja, svoj alternativni sistem, svoju alternativnu platformu već razvija Rusija, ima je Kina, ima je Indija. Proces dedolarizacije se za sada najpre odvija u fenomenu dvovalutne razmene između zemalja, recimo Rusija i Iran, Rusija i Indija, Rusija i Kina, u rubljama i rupijama, u rubljama i juanima, u rubljama i iranskoj valuti. U ovom trenutku ne mogu da se setim kako se više zove iranska valuta. Međutim, vrlo je moguće da će BRICS u narednih 5 do 10 godina izaći i sa projektom alternativne obračunske valute. Oni su to najavili kao jednu mogućnost koja naravno nije jednostavna. I sve to uz ubrzano oslobađanje od američkih hartija od vrednosti, kažem, smanjit će korišćenje dolara na ispod 50% kao svetske rezervne valute. Dolar je sad negde oko 55 do 60%. Na kraju, dolar će se svesti na rezervnu valutu zemalja kolektivnog zapada u meri u kojoj one opstanu u toj formi, a to je otprilike njegovo učešće u svetskim transakcijama između 35 i 40%. U meri u kojoj se svet oslobađa dolara kao rezervne valute i američkih hartija od vrednosti, Amerikancima će biti sve teže da servisiraju svoj dug s jedne strane i s druge strane bit će im sve teže da koriste moć dolara, da ga štampaju i da na taj način besplatno dobijaju robe, da koriste nisku kamatnu stopu za servisiranje sopstvenih potreba i da zahvaljujući tom dolaru servisiraju razne osvajačke ratove i više od 850 vojnih baza u svetu. Te mogućnosti će se dramatično smanjivati, što će biti, znači, jedan od ključnih razloga zbog kojih ozbiljni analitičari očekuju, znači, da negde do 2050. godine ta ekonomska moć Amerike, pa samim tim i geopolitička i vojna moć značajno opadne. Naravno, Sjedinjene Države će, ja mislim, tokom čitavog 21. veka i dalje ostati značajna svetska sila, ali neće više biti dominantna svetska sila i uveliko će se, znači, do 2050. možda već do 2030. godine
stvoriti multipolarni svet. To su konsekvence takvog ponašanja. Da, sad da vam postavim sad sljedeće pitanje, a da se vratim na McGregora, na jedan vrlo njegov dobar komentar i sugestiju. Šta, htio sam da upitam, ukoliko bi došlo do povlačenja, masovnog povlačenja novca od hartija od vrednosti koji se nalazi u Americi, to bi bio jedan od najvećih udaraca, ja mislim, posle Drugog svjetskog rata za Sjedinjene Američke Države. Koliko bi to uticalo na njihov dalji finansijski i monetarni sistem? Pa pazite, vi ako se određeni procesi dešavaju naglo i u kratkom roku, onda oni mogu, znači, da uruše čitav finansijski sistem, uključujući, znači, i finansijski sistem Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, mi smo vidjeli nekoliko onih bankarskih kriza koje su bile vrlo značajne jer su prelile tu američku krizu na ostatak sveta. Urušavanje tog sistema ili brzo oslobađanje, znači od hartija od vrednosti, donelo bi mnogim bankama koje u svom portfelju imaju te hartije od vrednosti velike probleme. I to bi zbog toga što mnoge banke, naročito evropske banke, imaju te američke hartije od vrednosti, dodatno ugrozilo sistem evropskih banaka. U Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji, u Španiji, u Engleskoj, što znači da bi moglo da izazove finansijsku krizu čitave Evropske unije, uključujući naravno Japan i Sjedinjene Američke Države. A to onda naravno može da znači novu veliku svetsku ekonomsku finansijsku krizu. Jer sa urušavanjem velikih banaka znači mogu da stradaju i depoziti običnih građana. Može da strada poverenje u čitav bankarski finansijski sistem. Može da značajno ugrozi poziciju dolara i evra. Može da prelije krizu na mnoge druge zemlje koje su zavisne od američkih hartija od vrednosti, koje ih imaju u svom portfelju i koje, razume se, igraju važnu ulogu i u drugim zemljama sveta. Prema tome, ubrzano i naglo, da kažemo, oslobađanje tih hartija od vrednosti i smanjivanje njihove vrednosti verovatno bi izazvalo novu svetsku finansijsku krizu, a izazvalo bi verovatno i stagflacionu krizu, znači pojavu u kojoj istovremeno dolazi do pada proizvodnje i rasta nezaposlenosti s jedne strane i do rasta inflacije s druge strane. To je recimo pojava koju sada imamo jednim delom u Nemačkoj. Nemačka je zabeležila, znači, čak minimalni pad BDP-a, istovremeno sa inflacijom koja je negde u tu rangu 6-7%. Da vas pitam, da li Sjedinjene Američke Države kao nisu vlasnici, ali koji daju uslugu deponovanja kapitala raznih zemalja, mogu da vrše neke, da je nazovemo, ucjenu prema tim, da traže neke usluge ili da utiču na političke pravce u državama deponentima? Pa one to rade sve vreme. One to rade i sada. Pazite vi, sada imate rast kamatnih stopa Feda. Fed prati Evropska centralna banka, Bank of England, engleska banka i tako dalje. I naša Narodna banka je povećala tu referentnu kamatnu stopu. Kad god se povećavaju kamatne stope, automatski poskupljuju gotovinske krediti, potrošački krediti, stambeni krediti. Znači, odjedanput enormno rastu dugovi stanovništva. Sa rastom dugova stanovništva i sa rastom kamatnih stopa automatski se otežava i spoljni dug. Znači, privatni krediti koje koriste privatna pravna lica u Srbiji i u drugim zemljama sveta. A rastu i državni dugovi. Tako da, porast državnih dugova, znači većine tih zemalja usled rasta kamatnih stopa, je prilika za političke pritiske. I naravno, pojedinim zemljama može se, znači, praviti bilateralni dogovori za smanjivanje tereta dugova za manje kamatne stope uz odgovarajuće političke ustupke. S druge strane, zemlje koje usled rasta javnih dugova i tereta dugova uđu u platno-bilansnu krizu prizivaju MMF.
kada MMF dođe, on ne dejstvuje otvoreno u američkom interesu, ali kroz razne projekte i programe strukturnog prilagođavanja jeste. Traži ili devalvaciju valute, što ugrožava finansijski sistem, povećava teret i dugove privredi, smanjuje plate običnih građana, traži programe štednje i smanjivanja budžetskih troškova, zahteva privatizaciju, to automatski sve povlači potencijalni rast za nezaposlenosti, smanjivanje životnog standarda. Zemlje koje uspešno ispregovaraju mogu da izbegnu, znači, te nezgodnije aranžmane, ali onda su laka meta za određene političke ustupke. I to smo već videli više puta u istoriji, kao što ovde nije ideja samo u pravljenju političkih ustupaka na račun SAD-a, mada svakako i to postoji, nego je prosto ideja da se zaustavi razvoj zemalja trećeg sveta, dinamičan razvoj zemalja Azije, pa i dinamičan razvoj zemalja Afrike. Znači, ideja je opet usporavanje rasta i povećanje zavisnosti od zapadnog kapitala. Da vam kažem, sad idemo na sljedeće pitanje, međutim, dali ste mi šlagvort u vašem prvom odgovoru i ja bih vas upitao, ali vrlo kratko ako može, koliko bi bilo realno i očekivano da se NATO povuče iz Bonstila u slučaju pobjede Trumpa. Aludiram na ovo što će morati da smanje finansiranje svojih 700, 800, ne znam, 60 baza u svijetu. Vidite, Trumpov izbor za predsjednika Amerike verovatno će imati dalekosežne posledice na sve aspekte američke bezbednosne i spoljne politike. A to onda znači najverovatnije, recimo, povlačenje iz mnogih baza na Bliskom istoku, smanjivanje finansijskih sredstava za finansiranje tih baza, ali vidite da će pobjeda Rusije u Ukrajini i Trumpova pobjeda otvoriti i dramatičnu krizu NATO-a. S jedne strane, ruska pobjeda zapravo šalje poruku da NATO ne može da odbrani svoje saveznike, pa čak ni zemlje koje su deo NATO struktura. On će otvoriti... Što vas prekidam, pa sam je Trump rekao, kad su pitali hoćete li nas braniti, on je rekao nećemo, platite pa ćemo vas braniti. Jeste. On će otvoriti pitanje kolektivne bezbednosti Evrope, upravo to što ste rekli. Evropa će ubrzano shvatiti da mora da izdvaja više sredstava, što onda takođe ugrožava budžete i ugrožava sredstva za razvoj. Jer šta je bilo nemačko privredno čudo? Vrlo mali procenat izdvajanja za naoružanje, jeftini energenti iz Rusije i otvoreno kinesko i rusko tržište. Ovde, ako vi morate 2,5-3% BDP-a da odvajate za naoružanje, to su ogromna sredstva. Ta sredstva onda neće biti namenjena socijalnim namenama. Vidite koliki su se protesti otvorili u Americi, u Nemačkoj zbog ukidanja nekih malih, da kažemo, prava i privilegija koje su poljoprivrednici stvorili u prethodnih 70 godina. Subvencije za gorivo, za traktore, za razna davanja. Jeste, za određene proizvode i tako dalje. A zamislite kad biste morali 3% BDP-a, što je 7-8-10% budžeta da odvojite za vojne namene. A neminovno je zbog trke u naoružanju. To je jedan znači aspekt, to ima velike finansijske posledice, drugo ima ogromne političke posledice. Hoće li evropske zemlje uspeti da se dogovore? Kako? Onda ima naravno posledice u političkom smislu. Jer mi vidimo NATO, kažu, čitav NATO ne može da mobiliše više od 300.000 vojnika. Toliko sad u Ukrajini strade za godinu dana i toliko Rusija može da mobiliše za 3 meseca. Znači, vidite koliko to tih pitanja otvara. Prema tome... Znači, postoji mogućnost. Da, postoji velika mogućnost i mislim da bi Trump obustavio sredstva za NATO u Evropi vrlo brzo, a paralelno sa krizom postojanja NATO-a uz ruske vojne uspehe. To bi otvorilo pitanje, znači da, ne znam, Nemačka i Evropa se dogovaraju o nekoj svojoj vojsci, da se aktivira ona ranija organizacija, znači to je bila neka vrsta Evropskog odbrambenog saveza
koji je stavljen u stranu kad je 1949. godine formira NATO. I to bi imalo dalekosežne posledice, a vidimo da je Evropa u panici. Trump gotovo sigurno postaje predsjednički kandidat republikanske stranke. Po mnogim anketama on je sada ispred Bajdena u tim graničnim državama. Vrhovni sud je izgleda raspoložen da ukine ove odluke pojedinačnih država koje sprečavaju Trumpu da bude kandidat u njihovim izbornim jedinicama. Znači, pa i ovaj izjava državnog tužioca SAD-a otprilike je bila medveđa usluga Bajdenu, jer on je, koliko sam ja razumeo, rekao da Bajdenove kognitivne sposobnosti na neki način nisu mogle da ugroze raspolaganje tim podacima, jer on donekle nije ni bio svestan šta zapravo radi. Otprilike tako zvuči to i mislim da će Trump to obilato koristiti u kampanji. Ima čak onih koji tvrde da Amerikanci razmišljaju u Demokratskoj stranci o povlačenju Bajdena, Kamali Harris kao privremenom predsjedniku i kandidovanju Michelle Obame za Trumpovog protivnika. Međutim, verovatno je već kasno za to. Po meni je to neko prošlo vrijeme. Ja sam gledao komentar Kennedy-a. Gledao sam komentar koji potpuno se slaže i potpuno je na istoj liniji sa Trumpom. I ima jedan vrlo otvoren i vrlo realan stav prema krizi u Ukrajini i Rusiji, što nikad nije savjetovao. Evo ja sam vrlo zadovoljan s ovim odgovorom ukoliko dođe do ukidanja vojnih baza gdje će Nemci najviše da plate zbog toga što će im otići te vojne baze iz Nemačke koje su bile njihov inkas kapitala jer su im plaćali mnogo toga. Da pređemo na jedno sljedeće pitanje. Analizom trenutne bezizlazne situacije Zapada i Amerike u gubitničkom ratu protiv Rusije, ukrajinskim resursima, kako ljudskim, tehničkim, ruskom zaostavštinom i enormnom pomoći u novcu i naoružanju, gube dah. Amerikanci ne mogu da drže korak, i Amerikanci i Rusi sa Rusijom. Špekuliše se da bi možda, pazite, ovo je vrlo škakljiva tema i vrlo opasno. Mislim, opasno. Bilo bi opasno ako bi se realizovalo. Što bi možda posljednji samoubilački potez Amerike i Evrope bila stimulacija i pomoć da Ukrajinci dođu do atomskog oružja i da ga upotrebe. To je zadnji potez očajnika i gubitnika koji, gdje se mnogo špekuliše u obavještajnim, u stvari u diplomatskim obavještajnim službama. Vrlo onako stidljivo, ali čim je stidljivo to ima neku pozadnu, znači to su neke prve informacije i što je velika opasnost. Ja vidim gore očekivanje da se dopremi neki uranijum kako iz Rumunije, tako i iz ovih skandinavskih zemalja. Ne znam šta je tačno od toga, pratimo situaciju pa ćemo kako će se razvijeti. Šta mislite o ovom? Pa da, to je zaista reklo bi se apokaliptičko pitanje. Mislim, dobro je pitanje, dobro je razmišljanje. Sad, ajde prvo da vidimo u ovom trenutku kratko onako rezime šta se dešava sa ratom u Ukrajini. Znači, ukrajinska protivofanziva je propala. Ukrajinci su već do sada, kažu, izbačeno iz stroja što ubijeno, što zarobljeno, što ranjeno, više od 1 milion vojnika. Ono sa čime oni u ovom trenutku mogu da raspolažu, to je ako bi mobilisali i starije od 55 godina i mlađe od 25 i žene i tako dalje, mogli bi možda pod oružjem da sakupe jedno 600 do 800 hiljada takvih vojnika. Dobro, to su djeca. Ali to je onda ono što je radio Hitler 1944. godine. Znači, dramatičan nedostatak ljudskih resursa. I sve više se javljaju izveštaji sa fronta o nedostatku obučenih vojnika i o povećanom broju dezertera. To je taj aspekt ljudskih resursa. Aspekt materijalnih resursa također je krajnje nepovoljan za Ukrajinu. Američki kongres je blokirao sredstva, Evropa je tek sada odblokirala ovih 50 milijardi, ali pazite, to je 50 milijardi za 4 godine. Tako je. Ukrajini je potrebno 5 do 7 milijardi mesečno da bi finansijski sistem i ratna logistika opstala. Znači, to je negde minimum 60 milijardi evra godišnje. Prema tome, ako ne dođe do odblokiranja finansijskih sredstava Kongresa,
a za sada nije izgled i već se zahuktavaju i američki predsjednički izbori, Ukrajina će dodatno ostati bez značajnih sredstava da istim intenzitetom nastavi rat. Znači, novca nedostaje. Naoružanje, upućeni ljudi kažu da bojeva municija, granate, rakete i tako dalje značajno ponestaju. Što ne znači, pazite, inercija ratovanja može da traje još nekoliko meseci, možda može da traje čak i godinu dana. Ali već sada se dramatično štedi artiljerija i municija, prema tome vatrena moć je značajno na ruskoj strani. Da ne govorimo o tome da su i Evropa i Amerika iscrpile svoje zalihe u naoružanju, a da Rusija ima kapacitete koje tek sada ubrzava, koji mogu da rade punom parom i da po svemu sudeći može u priličnoj meri da računa po potrebi na pomoć Severne Koreje i Irana, a verovatno i Kine. I ne samo u pogledu tehnologije i tržišta, nego i u pogledu naoružanja. Znači, Rusija ima prednost u ljudstvu, ima prednost u finansijama, ima prednost u naoružanju i u kompletnoj logistici. Ukrajina je praktično smenila svog najsposobnijeg komandanta. Kod je kolaps. Da, a vi ćete znati, pazite, to je radio Hitler. On je menjao svoje vojne komandante tokom rata. Znači, onaj ko menja svoje vojne komandante na tako dramatičan način, isti je šablon. Jeste, onda znači da gubi rat. I to vreme nesporno pokazuje. Sve su to jasne znaci. Dalje, Rusija korak po korak još uvek ne sa velikim teritorijalnim osvajanjima. Ali evo, Avdijivka je pred padom. Postoje značajni pomaci na Kupjanskom pravcu. Metar po metar, znači oslobađa se teritorija Donbasa i već se Rusija polako usmerava i ka Časovom Jaru i ka Slavjanskoj i Kramatorsku, koji su, kažu, ključni za taj donbaski reon. Prema tome, nastavlja se urušavanje Ukrajinskog fronta, to je evidentno, i tu je sad samo pitanje, da li će se Rusija opredeliti za strategiju kao kad je bio poraz Nemačke, da se front uruši u kratkom roku mesec dana, ili će ovako poput Avdijivke osvajati tvrđavu po tvrđavu i onda jednog trenutka, ali mislim da rat još uvek može da traje. Sigurno, bar još godinu i po dana najmanje. Zbog načina kako ga plasiraju Rusi, kako ga vodi sigurno. Vodeći računa, znači, da ne iscrpu previše svoje resurse i pritom imajte u vidu da Trumpova pobeda, koja je, kažem, ukoliko ne bude nekih dramatičnih događaja izvesna, može da znači potpuni prekid ukrajinskog finansiranja rata. Što znači da zaista sve govori u prilog ruskoj pobedi. I sada u takvoj situaciji, očajničkoj, jer ukrajinska pobeda znači praktično i kolaps NATO-a. Znači kolaps evropske bezbednosne arhitekture. I znači da bi onda Rusija zajedno sa Kinom postavljala uslove izgradnje multipolarnog sveta i novog međunarodnog bezbednosnog poretka, pa samim tim u Evropi. Ja sam siguran, znači, da Rusija ne bi išla dalje u neke svoje, da kažemo, akcije, jer joj to zaista nije potrebno. Ne treba, najveća su zemlja na svijetu. Naravno, ona želi da osigura trajno da osigura, da kažem, svoje spoljne granice, ali bi sigurno to značilo, ako bi NATO preživeo vraćanje na granice i na stanje stvari pre 1997. godine. Znači, potpuno uklanjanje tih nuklearnih štitova jeste i raketnih sistema koji su umeđu vremenu instalirani i verovatno povlačenje iz NATO-a svih ovih zemalja koje su na obodu Rusije, od baltičkih pa nadalje. I naravno da takav scenario zapravo znači gubljenje strateške geopolitičke prednosti SAD-a i NATO-a i da je to zapravo početak kraja američke imperije u sadašnjem obliku. Znači, u sadašnjem obliku Amerika bi ostala, ukoliko je pametna, i dalje regionalna i značajna svetska sila, ali nikako ne super sila broj 1 u svetu. Da. Prema tome, u ovom trenutku američke elite nisu pokazale mudrost da idu u susret tom scenariju. I rušenjem i Severnog toka 1 i 2
i besomučnom podrškom ratu u Ukrajini i podsticanjem izraelske genocidne agresije u Gazi, oni zapravo pokazuju da ništa nisu naučili. I moguće da u jednom takvom razvoju događaja u njihovim glavama postoji aktiviranje nekog nuklearnog scenarija. Neko je govorio da o mogućnosti da postoji klasičan konvencionalni rat između NATO-a i Rusije, ali Medvedev je to odgovorio. On je rekao, neće biti nikakvog konvencionalnog rata, jer NATO ima 1 milijardu stanovnika i ima nekoliko bilijardi sredstava, a mi smo zemlja koja može da odvoji 150-200 milijardi i imamo 150 miliona stanovnika. Pokušaj NATO-a da uđe trupama u Ukrajinu će biti nuklearni rat. Pokušaj da se Ukrajini daje neki oblik nuklearnog naoružanja, prljava nuklearna bomba ili to što vi govorite, švercovanje uranijuma iz Rumunije i baltičkih zemalja koje inače na štetu Rusije u ovom ratu imaju vrlo prljavu ulogu, takođe otvara taj scenario. Takođe, otvaraju se još neki scenariji koji mogu da aktiviraju nuklearni sukob. Znači, u takvim okolnostima Rusija ne bi imala izbora. I po ovoj novoj doktrini ona bi bila spremna, znači, da primjeni nuklearno naoružanje. Da, ovo sam te još da kažem, bombarderi F-16 mogu da stave, kažu, na svoje avione taktičko nuklearno oružje. Rusi neće da razmišljaju šta postoji na F-16 avionima. Postoji čak vrlo ozbiljno razmišljanje Rusa da će u tom slučaju možda aktivirati scenario ograničenog nuklearnog oružja ili da će možda čak bombardovati aerodrome u Rumuniji i u Poljskoj sa koji bi eventualno poletali F-16, jer kažu da F-16 ne mogu da polete sa ukrajinskih aerodroma. I druga stvar, ja mislim lično da će tu više da primjene elektronsko ratovanje gdje bi im poništili te komande elektronske. Da, tu je Rusija, očigledno, Rusija je napredovala u ovom ratu u pogledu korišćenja tehnologije dronova, u pogledu ovog elektronskog ometanja i vrlo je moguće, mi ne znamo kako će se u nastavku ponašati Elon Musk. Možda će doći do isključivanja ovih Starlink satelita, to otvara strahovitu prednost. Sad je dao na korištenje Starlink Rusima, to je zadnja informacija od sinoć. To je neverovatna vest, ako je istinita, jer, na primjer, kada bi Ukrajincima onemogućio korištenje tih Starlink satelita, kažu da bi se to urušilo za manje od mesec dana. Da je to strahovita pogodnost koju Ukrajinci imaju. Prema tome, nadajmo se da do tog scenarija neće doći. Ja sam siguran da se Rusi neće libiti da to... Pa to je opstanak za njih. Jeste. Ja sam čak negde čuo da, pazite, oni su čak, ja mislim, deo nekih svojih nuklearnih arsenala prebacili na Daleki istok. I to je sad na nekih 15 minuta leta od Aljaske, koji je već američka teritorija. Ali će mora da je vrati, ističe ugovor. Dalje, Arktik postaje zanimljivo područje i zbog nuklearnog naoružanja, jer skraćuje put ka američkom kontinentu. A ono što sam negde pročitao, to je da su Rusi s obzirom na veličinu teritorije analizirali da bi Amerika u nekakvom, i naravno čitava Evropa, nestale u nekakvom holokaustu nuklearnom, a da Rusi špekulišu sa time da bi nekoliko miliona njihovih građana zbog veličine teritorija moglo da preživi. Zastrašujući scenario, ali hoću da kažem da mi se čini da Rusi ne beže ni od tog scenarija. A jedan francuski analitičar, ja mislim da je to onaj njihov istoričar Emmanuel Todd, on je rekao da bi u slučaju primjene nuklearnog scenarija se Evropa pretvorila u pustinju sve negde do Sahare. Ja mislim da bi upozorenje, ako bi došlo do toga strašnog, da bi upozorenje bilo prvi napad na Englesku sa tim vodenim valom i da bi to možda
smirilo taj Pa napad. da, kažu da ti Poseidoni imaju zastrašujuće mogućnosti. Tako je. Sa tsunamijem i... 500 metara podižu val, talas taj koji bi prekrio cijelu, ali tu nema spasa, nema odbrane, nema sakrivanja, to ide, gazi, nosi i znači tu nema preživjelih. Da. Evo, dobro. Pošto smo sad razgovarali dosta na ovu temu, šta sam htio da vam kažem, Rusi, malo prije ste rekli, kao u Njemačkoj kopira se sve, međutim, Rusi ne napadaju Ukrajinu kao što su napadali Njemce. U Njemcima, kad su napadali Njemačku, oni nisu imali koga da brane, koga da žale, koga da štite. Međutim, sad u napadu na Ukrajinu, tamo mnogo ima ruskog naroda i zato Rusi idu ovako mekano. I primjećuje se da su Ukrajinci prešli u jednu pasivnu odbranu, to je stvar nemoći i zbog toga ide to sporije. I to Rusi tako rade i tako će da uspiju na kraju, bez obzira što će se rat produžiti. Sljedeće pitanje da vam postavim. Mnogo je bitan transport za vrijeme dostava, pozadina, dostava naoružanja, municije, hrane, svega ostalo, saniteta i svega. Ovdje imamo informaciju da su Rusi zauzeli Kupjanski železnički čvor, vrlo važnu transportnu železničku liniju za snabdijevanje Ukrajinaca. Kijev je u velikoj realnoj opasnosti nakon ove uspješne akcije ruske vojske. Pa ako je ta vest tačna, znači to je nešto najnovije što ja tokom jučerašnjeg dana nisam video. Od sinoćima. Da, onda je to izuzetno važno za tu logistiku, pre svega za sprečavanje ukrajinskog doturanja materijala i logistike s jedne strane, s druge strane za rusko stavljanje pod kontrolu, jer onda oni to mogu da koriste. I poznata je sljedeća stvar, da su Rusi na tom kupjanskom pravcu, kaže, rasporedili već skoro 50.000 jedinica svojih i nekoliko stotina tenkova. I da je neko tokom februara najavljivao veliku ofanzivu na kupjanskom pravcu. Znači, on je od strateške važnosti, jer smatra se da Rusi trajno žele da stave pod svoju kontrolu područje Harkova, Dnjepropetrovska, Odese i Nikolajeva. Da potpuno zatvore Ukrajini, znači izlaz na Crno more, da strateški kontrolišu Crno more i da sve ono što smatraju teritorijama koje su kao Odesa i Harkov uglavnom bile ruskojezičke i sa dominantnom proruskim stanovništvom, stave pod svoju trajnu kontrolu. A ovo područje najverovatnije i Kijev, ta znači malo Rusija i Novorusija jeste, a ovo područje zapadne Ukrajine bilo bi u nekoj poziciji poput Japana, potpuno demilitarizovano, potpuno neutralno, verovatno sa ruskim bazama i pod kontrolom na način da je izvršena demilitarizacija, denacifikacija i politička kontrola. U tom kontekstu, znači, stavljanje pod kontrolu železničkog čvora je verovatno početak te velike kupjanske ofanzive, a vidimo da je i Avdejevka pred padom. I valja očekivati, znači, u nekom narednom periodu dalje prodore ka Slavjanskoj i Kramatorsku, da bi se čitav Donbas pre svega stavio pod kontrolu, a onda naravno u meri u kojoj se ukrajinski front urušava, Rusija bi verovatno išla do kraja. Vodeći računa upravo o tome što kažete da ne stradaju nevini civili, jer Rusija računa na to stanovništvo kao na svoje stanovništvo, i vodeći računa znači da se Rusija u svetu ne prikaže kao država koja neselektivno gađa civilne ciljeve i da ni približno ne radi ono što radi recimo Izrael u pojasu Gaze. U pojasu Gaze sa odobrenjem Amerike. Jeste. I mislim da je to svet shvatio i da zahvaljujući čak i tom načinu ratovanja, koji naravno onda zahteva duži vremenski period, a čuvajući i sopstveno ljudstvo, Rusija dobija jednu vrstu podrške u svetu, odnosno zbog toga ne gubi podršku. I toga su svi svesni. Pa vidio sam kakav je odziv i odjek novinara američkog koji je napravio intervju sa Putinom, preko 1 milijardu pregleda. Da. I čovjek koji ima jedan, ja lično mislim, sad to je moje, nikom ne sugerišem, nikom ne namećem mišljenje, ali ja mislim da je ovo jedna predizborna aktivnost za Trumpa, pošto on pripada Trumpu, i da je ovo otvaranje Rusije i
osvješćivanje američkog naroda, da vidi da to nije tako, da nije jednobojno kao što im prikazuju, nego da ima tu nekih... Pa ovaj intervju u medijskom smislu istorijski događaj, ali pošto svi ističu da je suština ovog rata hibridni informativni rat, onda je ovo veliki prodor Rusije u informativnom ratu i naravno može mnogo pomoći Trumpu, ali može ohrabriti i mnoge suverenističke pokrete u okviru Evrope, naročito Nemačke. I može u priličnoj meri, znači da obično stanovništvo u Evrope i Amerike koje se već osvešćuje, otvori oči, da korak po korak počnu sve više da koriste i alternativne medije i da pritiskaju sopstvenu javnost da traže pristup ovakvoj vrsti informacija. A američki političari, pa i evropski, počinju da se ponašaju kao sovjetski komunisti 70. 80. godine. Nemoćni da zatvore protok informacija, pokušavaju da na silu i veštački zabranjuju i vrše represiju, informativnu naravno, ali očigledno da tu bitku gube. I tamo gde je eventualno Rusija bila najslabija s obzirom na dominaciju zapadnih medija, ovaj intervju može da bude korak kao otvaranje tih... Najjači pokret od sviju, potez od sviju. Ja lično mislim, moje lično mišljenje je to da će prva Nemačka da se osvijesti i da krene u saradnju sa Rusijom, jer oni neće da dozvole, oni su navikli, oni su razmaženi, neće da dozvole da standard njihov pada. Da, pa to je procena upravo ovog istoričara Emanuela Toda, koji je inače još 70. godina predvideo raspad Sovjetskog saveza. I on je rekao da veruje i da je ubeđen da će nemačka politička i privredna elita na kraju napraviti dogovor sa Rusijom i da će prekinuti američku dominaciju u Nemačkoj. Ja sam siguran. A već će se čovjek na neki način proslavio svojim proročkim sposobnostima, ili ajde da kažemo sposobnostima političke analitike i predviđanja, tako da ide u susret tome što ste vi rekli sada. Sad, sljedeće bih pitao, dakle, govorimo sve o Americi, nas interesuje sad malo i naše, Amerika i Rusija i sve to, ali ukoliko bi Zapad i Amerika izvršili bilo kakav veliki pritisak na Srbiju, što imaju beskrupulozno običaj, embargo ili bombardovanje ili bilo šta, mi bi mogli da se priključimo BRICS-u. Šta mislite o tome i da podnesemo zahtjev BRICS-u? Da, pa da kažem, mnogo su se promenile međunarodne okolnosti. Bombardovanje Srbije iz bilo kojih razloga je potpuno isključeno, a ja mislim čak i bilo kakve sankcije. Tako da taj scenario nije realan. Međutim, realan je scenario daljih pritisaka na Srbe, organizovanja nekog tihog egzodusa, sve ovo što se dešava na Kosovo i Metohije sa blagoslovom Amerike i međunarodne zajednice, iako se oni tu ponašaju vrlo licemerno, i mislim da pokušaj da mi pitanje Kosova i Metohije vratimo u Ujedinjene nacije, premda rekao bih prilično zakasneo, jeste jedan dobar put koji treba nastaviti u narednom periodu. Međutim, u tom kontekstu mislim da Srbija sve više treba da razmišlja o BRICS-u, o Evroazijskoj ekonomskoj uniji i o drugim alternativama. Dobro je i treba pojačati saradnju sa Kinom, treba pojačati saradnju sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom i treba otvoriti pitanje punopravnog ili pridruženog članstva u BRICS-u. BRICS je inače jedna vrlo elastična organizacija, on i nije integracija u pravom smislu te reči, više je jedna vrsta koordinacije. Ali sada se proširio, jer sa ovih 5 zemalja Argentina je tu za sada upitna, i to je veliki pomak BRICS-a. Međutim, BRICS ima te različite formate, ima i takozvani format BRICS+. I tu BRICS Network, mrežu BRICS-a. Šta su zapravo te ideje BRICS-a? U prvom koraku, znači, BRICS pored redovnog članstva nudi mogućnost da se određene integracije, kao što je recimo i ova CEFTA, kao što je i Evroazijska ekonomska unija, kao što su ove latinoameričke, Mercosur, afričke i tako dalje, priključe kao kolektivne regionalne organizacije da budu pridružene članovi BRICS-a i da sarađuju kao jedna vrsta mreže.
U tom jednom kontekstu, znači, Srbija bi mogla da bude deo tog projekta BRICS+. A zatim u nekom narednom periodu da konkuriše, znači, i za punopravno članstvo. Kad kažemo naredni period, to možda bude vrlo brzo, za 3 do 5 godina, možda čak i brže. To 3 do 5 godina za istoriju, pa čak ni za Srbiju, nije preterano dug period. Znači, mislim da su neke inicijative već bile u Skupštini Srbije. Mislim da Srbija treba ozbiljno da preispita svoje strateško opredeljenje ka Evropskoj uniji, jer mi vidimo da Evropska unija je obustavila pregovore o pridruženju, da zahtevom da se po svemu sudeći prizna Šolc-Makronov plan i praktično članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Prema tome, može se desiti zapravo da Srbija bude najisturenija zapadna tačka velike Evroazije, u kojoj će Evroazijska ekonomska zajednica i BRICS igrati centralnu ulogu. I mislim da naše rukovodstvo u meri u kojoj je počelo da sarađuje sa Kinom, treba sve više da se otvara i prema BRICS-u, tim pre što je BRICS prepoznat, jeste, to je budućnost i to je prepoznato kao format dobar za zemlje juga. BRICS ima i svoju razvojnu banku, u BRICS-u su sve više zemlje koje dominiraju svetskim energetskim sistemom i brojem stanovnika i zato mislim da zvanično državno rukovodstvo treba da učini prve inicijative u tom pravcu. Mislim da je Zaharova u ime Rusije, koja sada preuzela predsedavanje BRICS-om, već poslala neke pozitivne signale u pogledu odnosa Srbije prema BRICS-u, odnosno odnosa BRICS-a prema Srbiji. Kad ste spomenuli da imaju svoju banku i sve to, da se vratimo mi na Srbiju, i već smo krenuli prema Srbiji, našu centralnu državnu banku, u stvari, nakon potpunog terora stranih banaka, ukoliko bi došlo do eskalacije odnosa sa Zapadom, da li bi kao odgovor mogli sprovesti da otkažemo gostoprimstvo svim stranim bankama koji izvlače naš novac svakodnevno i osnujemo našu centralnu državnu banku. I tako bi se oslobodili uticaja stranih banaka nakon Dinkićevog pomora naših banaka. Da, dobro, vi ste tu imali nekoliko ovako vrlo žestoke konstatacija, što kaže, ali koje nisu daleko od istine, jel? Nema nikakve sumnje da je uništavanje one 4 velike domaće banke bila katastrofalna greška i da je prepuštanje finansijskog sistema stranim bankama bilo katastrofalna greška i da je ona plaćena i velikim spoljnim dugom i pljačkanjem sopstvenih građana i nedostatkom sredstava za razvoj i niskim stopama rasta koje su usledile naročito posle 2008. godine i tako dalje. Sada, naravno, tu treba nekoliko napomena. Mislim, vi niste ekonomista, pa da malo pojasnimo našim gledalcima. Sve te banke koje posluju kod nas formalno nisu strane. One su de facto kao neka vrsta franšiza, ali su osnovane kao domaće banke. I strane banke uopšte... Ali profit iznose. Iznose profit, nažalost, ali strane banke uopšte svojim kapitalom ne garantuju za njih ovde. To naši građani ne znaju. Oni misle kad su uložili recimo u, ne znam, Intezu i Raiffeisen da je to automatski njihove domicilne banke garantuju za uloge i depozite ovde. Ne garantuju. Tako to je još jedna nevolja više, ali naši građani to ne znaju. Znači, verovatno ne bi bilo potrebe, a ne bi ni bilo moguće te banke odmah zatvoriti, ali da je nama potrebno više domaćih banaka, da nam je potrebno više državnih banaka, to je nesumnjivo. Da nam je potreban bankarski sistem koji bi više išao u susret razvoju i to je nesumnjivo. Nebojša Katić, ja gledalce upućujem na nekoliko njegovih knjiga i kolumne i blogove koje je davao ili na svom sajtu ili u Politici i tako dalje, je dosta pisao na tu temu. Vi ste pomenuli centralna banka, mi imamo centralnu banku, to je zapravo Narodna banka, ali vi ste mislili verovatno na jednu krupnu razvojnu banku koja bi mogla da se osnuje i čiji bi prvenstveni zadatak bio da koristeći sredstva naše Narodne banke obezbedi razvoj. Srbija
se previše oslanja na strane direktne investicije i nema sopstveni model privrednog razvoja. U tom sopstvenom modelu privrednog razvoja Srbiji bi bile potrebne stope rasta od 5, 7, 8%. Stope rasta od 2, 3, 4% su suviše male da bi Srbija uhvatila korak sa razvijenim zemljama Evrope i sa sve razvijenijim zemljama Azije koje se razvijaju brzo i dinamično. Prema tome, razvoj domaće velike razvojne banke, više državnih i domaćih banaka, usmeravanje privrede na te banke. Usmeravanje privrede, jer te banke ne treba da posluju sa stanovništvom, nego sa privredom. I treba da nude povoljne kredite privredi, a ne bezgotovinske i potrošačke kredite stanovništvu sa visokim kamatama, koje prelivaju sredstva u korist stranih banaka, smanjuju životni standard i povećavaju zaduženost naših građana i urušavaju stabilnost našeg finansijskog sistema. I mi smo dugo godina bili zemlja sa najvišim kamatnim stopama i sa najvišim bankarskim maržama u Evropi. To se poslednjih godina malo promenilo, ali mislim da su u poslednjih 20 godina te franšize stranih banaka na tlu Jugoslavije, odnosno Srbije, napravile izuzetno veliku štetu našem privrednom razvoju. Tako da, apsolutno, znači, ključ priče je razvoj domaćih banaka, razvojna banka i više povoljnih kredita privrede. A tu mogu da se aktiviraju čak i sredstva primarne emisije centralne banke, jer ta sredstva bi onda bila po malim kamatama i ne bi bila vezana za rast spoljnog duga. Slažem se potpuno s vama, zato sam pitao o bankama našim, o pristupu BRICS-u i sad ćemo još ovo jedno, ja mislim da je zadnje pitanje, a vrlo škakljivo i vrlo se nas tiče i vrlo nama šteti sve to što se dešava. Kako vidite situaciju na Kosovu i Metohiji i da li je ovo kraj Srba na Kosovu? Ja ne vidim još bilo koji čin protiv kosovskih Srba do jednog čina sličnog Hrvatskoj Oluji. Svi kojima se žalimo su organizovali ovu situaciju i organizuju je od početka krize na Kosovu. Šta znači ukidanje platnog prometa? Da li ima smisla žaliti se kadiji koji te i tuži i suditi? Da, već smo malo to komentarisali. Naravno, Kvinta, međunarodna zajednica u liku Kvinte, SAD, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, jeste upravo taj kadija koji te i tuži i sudi i to nije adresa na kojoj to pitanje može da se rešava. To je broj 1. Broj 2. Srbi su u ekstremno teškoj situaciji i ukidanje platnog prometa bi verovatno otvorilo vrata i odlasku preostalih Srba sa Kosova. Ali, znači, šta bi trebalo uraditi? Trebalo bi napustiti Briselsko sporazumevanje, trebalo bi vratiti problem Ujedinjene nacije, trebalo bi ukinuti bilo kakvu mogućnost Scholz-Macronovog plana i trebalo bi pokušati koliko je god to moguće da se zaustavi dolazak naših Srba s Kosova i Metohije, napuštanje vekovnih ognjišta, što kaže, po svaku cenu. Naš narod sada mora da bude strpljiv tamo. Nama, mislim, treba još 5 do 10 godina kad je u pitanju Kosovo, da bi to pitanje počelo na pravi način da se rešava. Mislim čak 3 do 5 godina. 3 do 5 godina. To je gledano iz tog ugla. Međutim, ja sam govorio i ponavljam još jednu stvar koja je možda atipična. Ja mislim da pitanje Kosova mora da se rešava ili istorijskim dogovorom sa preostalim šiptarima tamo, da oni prihvate državu Srbiju uz određenu autonomiju, to je sad stvar tog dogovora, ili rešenjem koje bi podrazumevalo, znači, uključivanje Kosova i Metohije u državno-pravni sistem Srbije drugim sredstvima, a druga sredstva znači vojne sredstva. Tako je. Kad za to dođe vreme. Čak i ako na Kosovu ne bude ni jednog Srbina, to je naša teritorija. I mi imamo legitimno pravo da je vratimo u ustavno-pravni poredak zemlje. Milom ili silom, kad dođe vreme. Ako ne žele istorijski sporazum sa nama.
A naravno, kad kažem milom ili silom, najvažnije je ne priznati Kosovo kao državu i ne priznati njeno članstvo u Ujedinjenim nacijama i u međunarodnim organizacijama. Jer ako damo, ne možemo potraživati, a sve što se otme, može i da se vrati. Pre ili kasnije, znači, Kosovo će se rešavati na taj način, jer Kosovo je naša teritorija, mi na njega polažemo pravo i po međunarodno pravnim propisima, i po našem ustavu, i po tradiciji, i po istoriji, i po, da kažemo, viševekovnom prisustvu Srba na toj teritoriji, i kulturno, i verski, i tako dalje. Do 2050. kažu da će na Kosovu ostati manje od 500.000 Šiptara, a i sada ih nema više od 850.000. Nema, da vam izvinjam se što vas prekidam, ali vidimo da je nama dobro došlo ovo što su im dali, što su ukinuli vize za Evropu i ovo. To su autobusi, to je desetine autobusa koji idu na zapad. Oni vrlo teško žive. Kažu da je više od 100.000 napustilo za manje od godinu dana. Tako je, tako je. Tako je. I da, to je to. A pazite, Kosovo je neodrživo finansijski, neodrživo je obrazovno, neodrživo je zdravstveno i neodrživo je privredno. Pa neodrživo je čak i bezbednosno. Znači, to nije ni kvazi država, to je jednostavno jedna teritorija pod kontrolom mafijaških klanova. Pa mi smo videli sad u Ujedinjenim nacijama prilikom ove naše diskusije, prilikom ovog našeg promocije Srbije, ovo što je predsjednik Vučić išao, mi vidimo koji je i sam, bez obzira što su ušli u Ujedinjene nacije, dozvole im da govori. Videli smo jedan bedan odnos prema Albinu Kurtiju u odnosu na predsjednika i potpuno jedna drugačija priča. I ole normalna vidi iz priče predsjednika Vučića koliko smo mi tu, i da kažem, iskrajnuti, koliko smo tu poniženi, uništeni sa svih strana. Dobro, ja vas molim sad za kraj, ako želite bilo što da prokomentarišete u vezi ovih pitanja, ako ste nešto ispustili, ako ne, završili bi ovaj intervju. Pa ja mislim da smo završili. Možda je naš intervju i u odnosu na onaj prethodni, da kažemo, obeležio ovaj Putinov razgovor. I prosto, verovatno je većina vaših i naših gledalaca to pogledala i videla, ali mislim da i taj razgovor najavljuje jednu prekretnicu u ratu i jednu prekretnicu u međunarodnim odnosima, a ja ipak mislim da je veća verovatnoća da svet ide u susret Trumpovoj pobedi i razvoju multipolarnih odnosa nego u susret nekakvom atomskom nuklearnom holokaustu. Pa da, upravo ste to je ljudski u stvari. Da. To je ljudski. Mi se nadamo skorom rešenju, dobrom, pozitivnom rešenju u Ukrajini, ruskoj pobjedi, a iskreno nadamo se i nečemu da rešimo kod nas na Kosovu naše pitanje, gde nas negativno tretiraju u svemu taj zapad koji je dosta dominirao, kome otpada dominacija sada. Ja vam se zahvaljujem, Bojane, na ovom intervju. Čuo sam mnogo, nadam se naši gledalci su mnogo čuli, saznali, mislim da su zadovoljni. Hvala vam još jedan put i vidimo se uskoro. Hvala. Dragi gledalci, hvala vam što ste gledali intervju sa gospodinom Bojanom Dimitrijevićem. Vidimo se uskoro. Živi bili prijatno.